ne znam što, ja nemam 50 godina, nezaposlena sam. Moj sin je vanredni učenik, što hoću reći ide u večernju školu. Da li, odnosno ne večernju, nego prekvalifikaciju, da li mi ćemo spadati u tu nekakvu socijalnu, jer se ne nalazim u drugoj točki? Ne da ćete, oprostite, sad ste završili. Jesam. Oprostite, nije ću vikat, ako ja malo, meni grlo, ja sam imao moždani udar zbog socijalne gradnje bespravne 2003. Ne znam se sjećam. 1.7.2003. se ja otišao na Rebro. A dobio sam, evo kolege Šostara ovdje, u 11 sati moždani udar, jer sa svojim tadašnjim koalicijskim partnerima, neću ispominjati ni stranku ni ime, u mojoj sobi sam lupio šakom od stolu i odbio komad stola. Vidjet ćete da sam lud, nisam. Zato što nisu bili protiv amandmana za socijalnu bespravnu gradnju. Bilo je to prije 10 godina, molim vas. I ja sad kad navečer, malo posljedica tog moždanog udara, ja mogu trča maraton, sad skini terice i trča do Karlovca. Ali glasnice mi, ja nisam mogu hodat, govoriti i gutat 2,5 mjeseca, molim vas, od sam danas sam bio u komi. Ali navečer mi zamor materijala nastane na glasnicama, pa moram malo povišiti tono govoriti, pa se ispričavam ako je to za vas vika. Ali volio bi što niže govoriti kad bi mogao, molim vas. Ali želim vam samo reći, vi ste na dnu te socijalne kategorije i nećete platiti ako je istina to što ste rekli, a nema razloga da vam ne vjerujem. Imate adrese, imate uredovno vrijeme, prijavite, mi smo vam na dispoziciji. Evo vidite da ne boli i nisam vikao.